pau sapna humang ka pau sakti lungsin na happy na din sin ka be kula ka belu pa sakti la sa te ho nang ma bi khom ningin ka hungo nang ma so hinala te le silpi ka ten nang ma ka biwa tu hin nang ma tu ta theng kho simling le hian khom ningin ka ting sawa nang ma thu ka simul ka gen thak naw ki pata kami mal se to kapoi mo dan dungzui se to nang ma da thui nei holim pi in lapan pina da tak mai kalal pa doi tak mai se su minin la kengin ka don ahi amen san sin pha zuhanin arzik pungguk na san sin pha zuhanin arzik pungguk na sang som guk le guk akipada hin som guk le ko ting hi vaksim le henu kanoma san sin pha zuhanin arzik bung guk na sang som guk le guk akipata som guk le ko ting san sin pha zuhanin alazik bung guk na sang som guk le guk akipatin som guk le ko ting pung siming ka le zeki patsun anung zui te laga tam tak achemang tawa ama azui ta pu he chuti chun jesun som lep ni te king achun nang hole chimang la numom ati smon peterin ahun don huwa lalpa ku kinga chiding ka hiu em nangin kumtung hin na thu te chu la nei hi nangma hi pathian mi thiang tho chu la hinge hi ti ka hetau in ginle ka hon ging ta tau hi ati bible sang sim thak nau che thiam thedin pan san chudan malai som pik tan la tunita ka hi thu pi digo ka doi chu a hi le christian hi na zik nunget kit na christian hi na zik nunget kit poimo ka sa jiji ka chon i thu pi dingun christian hi na zik nunget kit na ti hi thu pi mangin pathin thuin holim khom le henu kanoma dana khan conductorin again ta tulai taka khovel mi te taki chat pe na chu banghem tile covid-19 mo coronavirus hi allow ma zingo virus da chum khovel hin ahung pota ilaw thei ma zingo virus adam doi ding scientist te hon amu do zo lo tak mai ala uma et sanna dingin AIDS na te ho bang adam doi mu zo hilo cancer iti te ho le sukdam tak hina adam doi mu zo hilo ebola iti ho tulai taka coronavirus iti ho hi a uma sa tampi na pi a tulai taka iboi pi peno coronavirus hi bangje ka hi tiki sa ti hi vem ti hi kei ma mi mal ngai to nan ka ngai to a bangje ka je hi tiki sa ti hi vem itile tulai mi te ho hin itu hun da ko hi iboi pi ui ti chu akimu thei a hi Christian lo ho jong maban ding jong gel be set lo ate sa jong gel be set lo itu phat bo sa iboi pi je wa he coronavirus iboi pi he ti a sei do no min he virus tam ta su dam thelo alo lo ana tan ti ho yong chu ololin abeyen he pha lo da no ni ko yu abey jong hi de poi thobe ai banga tu lai ta coronavirus ti banga iboi pi hami ti le leiset mi hem ten thilda igel ta pove itu phat bu igel jo he ti hi kamudo in da ka san hi ei ho Christian kiti ho la azong ti adi in hi na Christian kiti wang wa hi tu phat bu wa hi tu ai anok pole haye
ban si pi ham yong ke poi a che sa yong ke poi tu pha na he nok po le nu mi jin da na igel hi di lo he ti ka sei dok ki no mi na he coronavirus igam sunga hung ni ngai dai tia mina se ya hi le government yong ki sing sa mi ta yong ki sing sa ei ho yong ki sing sa tan thei tanai ki sing sa win ai wanga chu pakai Jesu Christ hung ki dang hi ta itil oi ma chan tho sa talo coronavirus sanga chu ipakai Jesu Christ hung ki ta la lova rupture ni ko la lova yom kha de ki cha dum zo he igel do di he azawa chu itano un la an san rupture ni ko teng le he pa hoyan umem he nu khoyan umem ki ti rin chu na do mu wem koi ma sai nok diu ka ta san po na he na koi ma sa inok lo wa hi le hi chi coronavirus chu boi pi po de ka ti poi hi chi ho chun pakai thu pathen thu pathen pakai pathen i bit now he su boi ding a he poi ka ti no min a he tua he school zo sa hi coronavirus he tu sa sunga kai ding dan he na student hoi sa ti dio tu ha ki chai ting le coronavirus so chi dio student ho kai ki dio hi le ki lo na boyum ta he tulaya he pakai Jesu Christ hung ki ding thu ki saya koi matan ina asa lo hi ka gel la hi le ahung ki ding pa chu to ikizop naw hi lo khat to hin te ka ti he ahung ki ding pa chu he che no wa hi le I boy pi diu to ahung ki ding pa to he ka ti le he igam government a he BJP hon lam kai abolwin BJP lu bo khat centra ko na hung ding a hi le BJP workers ho zo sit abol bit a he la flek ho ya ita diu ham alim to ya ita do diu ham ti so boy pi he amel het o hi ja so amawa hi ja so ai la pakai Jesu Christ hung ki ding thu ki se ya ei wan ina sa mo ke hi pi je hedam pakai Jesu Christ ki ti so to ti do na na nei lo khat to ham le ai la Christian nahi na su pi ja Christian nahi ham leise chunga dam theina din leise chunga house na din leise chunga isa te le kha te madin bowa Christian hi ham so pite Christian hi na ji hi nongvet ki hi te tulai hi born Christian ki tam Valentine aboy hi tai ka tin hi born KCC born EBC born KBC, born EOC, born Presbyterian, kitam taso. Christian nahi na paso, na penas ho bunga chu jeng lowa he, tha pen na ngaya he. Christian nahi na nanungvet ki lowa ahi le. Rapchar ni ko teng le la an loading ahi. Nungvet ki hi te, Christian hi now nungvet ki tau te. Coronavirus hi hanlang if virus hi jong le accident virus wang ki pontin accident ayong thi the he na api ai pi na virus a chun ki thi hanlang if accident a chun ki thi jong le po ya ki sa pen ti pi ham Christa zaw lo wa thi ha ding chu ki sa pen na he ti igel do di he Christa lowa Christa zaw lowa na leiset hin ko abeya hi le aboya hi senge ton sot hin kem lo ati thai ta lo ding ton sot gen mei di la anai asai na ti ding pa chu pakayin ahin phal poi ken jong ken phal poi olam kai lo hon jong hin phal po bin te tung ha hin Christian hi na ji hi nongbet ki hi te tun ha Bible content had the St. John chapter 6 verse 66 to 69 is in a background to the Velelchen a background to Pikisonam Itia Hile
bunga na chapter 5 a chu Kivetthah hi le ipi ki muam iti le damlo su damna thu ana umi bungup na sang ko a chu Kivetthah hi le ipi thu umam iti le pakai Jesu Kristan sang ha panga le nga ni en mi sanga chilong chu pasal pi hingbo ahin sanga numei te pam to kisim hen lang hele sang sagi be phan te gatin he chi ho chu anawa na thu anakisun kin in aba na isim to ki na ahile ipi ki muam ditile sang som lenga na chu Kivetthah hile ipi ki sunam mi pi te chon pakai Jesu Krista chu nam phua lenga to sa dinga ki got hitai ipi se ami pi te chon pakai Jesu Krista chu lenga to sa got no hami ti le khildang je hi koi pakai Jesu Krista chu lengin to hel lang hele igam sunga chu na ki ti talo ding aje choman na sudam thei chula khatna ani na a chu ke hatalo ding pakai Jesu lenga to ko le igam sungwa kel hatalo ding ipi se na mitile sangha nga le nga ni ami sanga wa the hi ja chu kelum tapon te ti chu ai sing na ki ja chun mi pi te chun lenga to sa ding force a lenga to sa ding agot na thu Saint John chapter 6 verse 15 atun akimun ahi mi pite intention si pi ham leisit dam thi na ding le leisit na ne le cha a ki sam palo ding ti chu anahin ahi ta sadam na ding bo ne le cha ding bo wa pakai Jesu Krista lenga to sa agonu pakai Jesu Kristan hem ama ho chu adal hatan ahi cha chun mi pi ten jong ama chen dal ha pan ta vin ton sot hin kem lo thu a hin se ya pa chun mi pi te aban badin all in abe wen nungzui sei zui som ni bo akoma ta vin a he velew tin mi sang ava in anungzui tap taung vetina chulana ai le ton so hin kem lo thuen se ya chu aban bana olola adal ha wa alhen do mi som ni bo akoma ta vin a he cha chun pakai Jesu Kristan Christian adongin hile som ni ho ko ma chun nang ho jong chi mang na nu mu gam tin an dong ta na cha pha na chun pakai Jesu Kristan ko ma chun peterin hitin an don budin pakai koi henga ka chi diu ham nangin ton so jin kem lo thu chuna nei a he atin ai peterin ipakai Jesu Krista azui na pa hi ton so jin kem lo je a azui a he tuni nang ipise a Krista na zui ham nanung vet kit angai tan a he igam sungwa asei ka ti poi a hin la mai san se movin tau khom na ima movin hi ai sei tam pe no ti pi ham ka sa te dam thei na ding kana to na promotion kamu na ding ka sa te lekha athem na ding ka sa te kham hoi ta an mu thei na ding mai san sim ta vin a he asei ka ti poi ai la hi te sanga kho zo chu igel kho zo di hilo hamo ti chu kalungelin omzi na he hello ham hislei se dai mu zo se hin khat ni teng le bei mang ha ding a he e mata ton sat ke ai po lu diu khat sa yong om pu nei azawai sei ba banga chun e to bangin thilong le kho poi ki sa um pen su pakai Jesu Krista zaw lo wa ti kha ding chi sa um pen a he ton sat hin kem lo thui lo wa lei se nopsa na ning ne na sa ahilo ipipi hamze buwa Krista nungzui hi wa ahile Kristan eidal han tin ithini tengle avoiding to ki zingi
na sei ding om pui sei ngai lo a hi Christian ka hi kiti ta hi pakai Jesu Christa zau lo wa thiding a hi ve chila chu zau lo di wa hi so ki te na zau lo di hi ipizatu Christian kiti tamta Christa zau lo wa thiding a hi ve ka ti thei ham I Bible in asain a hi I Bible in asain a atuni piti na ki sunamiti le Matthew bung sagi a ko ibat na hi le na verses 21 to 23 ko ibat na hi le pakai editan pan ga malut jing ding hi pu ve atin pakai chu koi hona tiu ham Christian ho hi lo ham na Christian lo ho kol le va Hindu Muslim pakai cha taw ngai lo piu chu pakai cha taw hi ai ho hi ve ai ho la chu pakai Jesu Christa zau lo wa thi ding he ti chu e Bible le ti sunun ti chu kan phal po na he koi ma sa pakai Jesu Christa tel lo wa zau lo wa I ti lo di wa he Kivetthah hi le na Matthew chapter 7 verse 21 to 23 sima hi le se cho lalpa I ti ta ban gam lu ding a hi jing ku ta pa na doi gol hi te be lu ding a hiu zini tak chule mi tam takin lalpa laminin thu te ka gen sakin lamin chitha te ka del dok sakin laminin thil mak tam tak ka hi sekilo hem alatina himale keima na kengun nangu thil gilo hi te ho kahun he khapoi ka kiang ki pat chi mangun alati tang ka ati salak pakai namina thu te jong ka sayubin naminin to lom jong ka to in naminin hawbung jong hawin jong ka kain naminin kai khom jong ka kai diu khula na ti din ai ba nga pakai Jesu Christa nang ho ka he ka poi ati le ipi sai diu ta upayum ta lo ti na chu leise chunga idam laya hi idam sunga hi lampi ni bo telding aumin sending aumin na ithi ni teng le sending talowa hi na thi ni teng le lampi ni anaki ana talo ding hi option talo ding hi leise chunga na thi phat le na nga dinga option ni talo ding hi khat bo ding hi leise chunga tha pin na Christian na hi na vet na phat a na vet kit a ton sot hin kem lo ja pakai Jesu Christa nung zu ya na hi le lampi dang pon te ton sot van ga ma na thi ding hi Christian ka hi na kiti hi wanga ton sot hin kem lo hi ze a pakai Jesu Christa nung zu hi lo le se thil ho bo ja pakai Jesu Christa nung zu ya na ki bo lai le na thi ni teng option dang ta pon ten damun mei di la na thi ding hi singe so pi te Christian hi now Christa nung zui hi now hi nung vet kit hi te ipizi a Christian hi ham ipizi a pakai Jesu Christa nung izu ham te hi tu ya hi ai ho hi chiki vet velvet kit thai na phat ni hi mi wang pha hi ve ka tin hi ivet kit di wa hi nang le nang na ki mo lung mon ding hi poi holam kai ho jong mo mon jing ding hi poi e Bible ni pi ki suna Korean lekha thor Korean ko mi te he nga Polen lekha sat na chu ipitin sunam bung som le thum sang nga chu ipitin ki suna Korean lekha sat ni na bung som le thum sang nga chu ipitin ki sunam ginna atun la naw em nang mau nge ki patep sekon la ki en cheno ahilo le nangma atun Christa hi ti het le hetien po ba hem doilo lahilo nga le chun ginna atun la naw em ti nangma nge ki patep sekon nangma na kivet se ding he ti na he ginna atun naw em holam kai ho kivet sa na ti lo pi cho nangma kivet ding he holam kai hon jong nang na pieng tha tai nang na pieng tha po hung ki te thei lo cho na
pastor kat te hi ya chu anang piang tha lo pi ama chu piang tha na chu kati sei lo pi chu na isai the khat le nium jong le na mi jong si ti sei the lo chu banga chu na experience ta sa hon jong chu chu mo sei the lo hi nang ma na ki vet ding a hi tun ha hin so pi te Christian hi na si hi nong vet ki hi te tha pen na in yu hinam Peter banga chu ton sot hin kem lo inai anai izuwa hi te ton sot hin kem lo chu inai yu hinam ti eima che di ki vet di wa he tunin answer nei pi ring ka ti poi nangi ni pi se pakai Jesu Krista nung na jui ham nangi pi se Christian na kiti ham kanu ka pa Christian chula hi jeng thai ham inui pa Christian hi se chu eyong Christian hi jeng de ham inui pa wa di ma kai le eyong ki kai yeng de ham so pite ipo sawa ikigel tha dim kadin ahe ipokai Jesu Krista asai zui ho ko ma nang ho jong chi mang na nom vam ti adot ahe Peterin pokai koi ko ma ka chi diu ham nangin ton sot hin kem lo na nei a he ati si ja chun Peterin ipakai Jesu Krista ton sot hin kem lo in azuin a he tu zan hun a hin ei ho Eimi Christian Prayer Fellowship nga kai khom ho so sen tu zan a hin igel thau hin an never len ka hepoi ibo sabin Christian hi na ji hi ipi ham nong bet ki hi te van gam ei hut thei dinga ki bul phuna ina yu hinam van gam ei hut thei na diu chana Krista nung zui hi naw chu det hinam van gam chan ei hut loading ta san na nei hi le mi wang se ki hiding a hi hit leise chunga ding bawa Krista nei na hi le leise chunga milung se dum pe na hi ding hi ati na hi korin le khathot khat na bung som le nga twang som le nga la nga pi bet a le so bi de hit leise a ding bobin Krista nei po te ton sot hin kem lo pakai Jesu Krista ei pe inai lo devin zui te cha hin ipakai Jesu Krista ton sot hin kem lo thu a hin sein mi te chun hi che ton so tin kim lo pakai na ka to thin di wa chu ipi ka to di ham tin an dong ki na vin cha hin John to ai Bible sim na John bungup na a chu ivet na hi le hitin an kisun ki den pakai Jesu Kristan asai pi chu ipi ham chang som ni le sagi a chun hitin kisunin anmang thai ding holin sem gim ki vin la mi hing ta pa na hun pek ding kum tonga jing ding chun an chu holin sem gim zobin zedin a chun pathedin ama chu atep te tangala ati anmang tha ding leise chung thilbawa ding in tong gim hi bin pakai Jesu Kristan an pe ding ton sot adinga chun sem gim zobin ati na hi tunya he ataw mi te hi bena taw na ngai ta te hi bin ataw mi te hi bin leise chung dam thaina ding in sung nop na ding a hi lo le sum le pai tam ta mu the ding I taw ji bin na haga wa dinga izat bin taw kha tam le na haga ton so din kem lo na haga hin na dinga izat bin taw kha tam so bite I Christian hi na ake bol phuna pa chuna phate private lawai le chi ho chu ki gel khaji lo hi
lấy sẽ chung adin bao chu ki galen tin na vàng bộ na vàng phát nay sân tiếng là ki pa en tin vàng sẽ na ilung gel manga chila chia lâu tiếng lệ ki lung hang gì de he ai là tôn suất hình kiếm lâu này thế hi a hi lệ ipi chu hi ta jong lệ pakai nang thua he nang in nei pe hi nei sol pe hi ti the na ding hi anoi langa chu sima hi le ti na ki sunen mi te chun pakai jesu ko ma chun pathen na ka sep the na dingon bang ka hi demo pakai na ka to the na de wa ipi ka to diu ham tin adong bin a hi di pakai jesu christ adon bodin pathen na to chu hi che hi chang som ni le ko a chu pathen na to chu hi che hi ami hin sol hi king taleu chin tin adon bodin a hi pakai jesu christ gin cha ding a he ta sam we ging che to ve na ita san je wai cha ki khom hi ve ai le hi chen ta san na pa tu ton so thin kem lo sana tin puilu jinga ta san na hinam na lungmon pi dam ai lo le tu za na he christian ka hi kitya hi banga tu abang ka kal kai wang ban kam zong ki hung zo hi in te ti ji na hi ap hawin ka ya phata a yu ma hi le kai wang su hawin zong ka kai phata a zong ka ban gam ki kai na ta ki kai na ta ti ju pi sei na ham ki kai na ta ti chu ka dei lo he kai wang pakai jesu Christus hitna silthen thatto kahi ta ja wangam che thei kahi ti thei izadi mubam so pite ki kai na lo di ham ti ho chu ni long mong ta chu ti chu na zui je chu ton so him kem lo je a zui hi lo pi lei se chung thil ve bawa zui ti na chu ama ho na to a na ipham khat abol je owa chu wan gam ki kai na lo di ham ato zo lo tingu le piso ta ding ina ta hi le ma cha ki tom thei lo chula ki lo ham na to je hi poi ibakai jesu christan sei joi ho ko ma chu pakai na to chu hi che hi a hin sol pa hi ging chaleu chin ati nai ibakai jesu christan ton so thin kem lo e pedinga hunga ton so gen mai dila umnaring chon set ban thina cross a hin pe a akisai tai a hi lo le it is finished atia ko ton so tha do na kem lo nanga ding ki adinga asim hi tai ti het chen na to christian thina ipatwa christian nung izuwa ton so hin kem lo peter banga ton so hin kem lo Christian nung zui ho hi wa ton so hin kem lo a Christian hi wa lungmon na ki pa nai nei sina devin a thui sei do ho kai pathini chang chiwa din pathini bo pi ta ha ki pai